विद्यार्थी मित्रों, मातृछाया हाईस्कूल द्वारा ऑनलाइन एज्युकेशन में आप सर्वेनु स्वागत है। अगाउना विडियो में आपणे प्रकरण नंबर 1 वास्तविक संख्याओं में वर्गमूल 11 असमय संख्या है एवं साबित करोना दाखला गण्या था। हवे एवो ज दाखलो छे पण ए वर्गमूळवाળી संख्यानी आगळ कोई एक संख्या गुणायेली होय एवी संख्या असमय छे तेम साबित करवू छे। એટલે અહીં એક રકમ આપેલી છે કે સાબિત કરો કે 7 વર્ગમૂળમાં 5 એ असमय संख्या છે। હવે આ 7 વર્ગમૂળમાં 5 एमां जो 7 ना होत तो आपणे अगाऊ शीखी गया कि √5 असमय संख्या केवी रीते साबित करी शकाय। पण हवे एना गुणाकारमां 7 छे तो एने आपणे केवी रीते असमय साबित करवी ए शीखवानुं छे। हवे आ संख्याने आपणे असमय साबित करवा माटे ए समय छे उधारवानुं, एटले के 7 वर्गमूळमां 5 ए धारो के समय संख्या छे। हवे कोईपण समय संख्या होय तो एने आपणे P/Q ना स्वरूप में लखी शकाय। एटले आपणे 7 वर्गमूळ 5 बराबर A/B धारी लीधुं, ज्यां A अने B ए परस्पर अविभाज्य पूर्णांक छे। अथवा एवुं ना कहीए तो A अने B ए एमनो गुसा 1 थाय एवुं पण आपणे लखी शकाय। हवे अहींया जे 7 गुणाकारमां हता √5 ना ए અહીંથી આ બાજુ ભાગાકારમાં આવશે તો √5 બરાબર A/7B થશે, એટલે કે √5 બરાબર A/7B। હવે આ પદમાં A, B અને 7 આ બધી સંખ્યાઓ પૂર્ણાંક છે, માટે A/7B એ સમય સંખ્યા થાય। હવે જો આ સમય સંખ્યા હોય તો એના બરાબર તો આ છે, તો આ સંખ્યા પણ સમય થાય, એટલે કે √5 પણ સમય થાય, જે ખોટું છે। √5 તો असमय संख्या है, माटे आपणी जे धारणा हती के 7√5 समय है ते खोटी है, एटले आपणे कही शकीए कि 7√5 ए असमय संख्या है। तो आ रीते आपणे 7√5 असमय संख्या है तेम साबित करी शकीए। चालो विद्यार्थी मित्रों, साबित करनो बीजो ज एवो एक दाखलो आपणे गणीए। तो अहींया आपणे एक दाखलो आप्यो छे कि साबित करो कि 3 + 2√5 असमय संख्या छे, एटले के आ 3 + 2√5 असमय छे तेम साबित करवू छे। हवे आपणे जे असमय छे एवुं साबित करवानुं छे तो एना करता उलटું धारवानुं, एटले के धारो के 3 + 2√5 ए समय छे एवुं आपणे धारी लईए। हवे कोईपण समय संख्या होय एने आपणे P/Q ना स्वरूप में लखी शकीए, एटले के 3 + 2√5 बराबर A/B, ज्यां A अने B नो गुसा 1 थाय, अथवा एवुं ना कहीए तो A अने B ए अविभाज्य पूर्णांक छे एवुं कही शकाय। हवे आमां जे आ 3 अहींया छे ए धन छे, ए बराबर ने आपणे आ बाजू लई जईए तो ऋण थई जाय, એટલે અહીંયા પદ વધશે 2√5 બરાબર A/B -3, એટલે કે જે 3 પ્લસ હતા એ બરાબરની આ બાજુ ગયા એટલે અહીંયા માઇનસ થઈ ગયા। તો અહીંયા 2√5 બરાબર અહીંયા A/B -3 હતું, તો આનો આ પદનો લસા B આવે તો આને B વડે આપણે ગુણવા પડશે। તો A -3 ने B वडे गुणीए એટલે 3B अपॉन लसा B थई जशे, એટલે કે 2√5 बराबर A -3B अपॉन B थाय। हवे √5 बराबर आ 2 जे छे ए आना छेदमां आवता रहेशे, तो A -3B अपॉन 2B थशे। हवे A अने B ए पूर्णांक होवाथी आ जे आखी संख्या छे A -3B अपॉन 2B ए समय थी जाए,
હવે જો આ સંખ્યા સમય થાય તો એના બરાબર તો આ છે √5, એટલે √5 પણ સમય થઈ જાય, એટલે કે એવું કહી શકીએ કે √5 પણ સમય સંખ્યા થાય. પરંતુ √5 તો અસમય સંખ્યા છે, એટલે આપણે અહીંયા વિરોધાભાસ થાય છે. આથી આપણી જે ધારણા છે કે કઈ કે 3 + 2√5 સમય છે એ ખોટી છે. તો સાચું શું છે કે 3 + 2√5 એ અસમય સંખ્યા છે, એ સાચું છે.